Hallo, agus fáisteadh radio na Gaelic. Bhí me sé cúneach cúndarh san dá chéad na híte seo radio na Gaelic. Nus, a bhí sé cúneach gaibh inniu program chunig. Well, ceol fialaga is cúnrach íor agam gaibh program chunig. Seo radio na Gaelic. Radio na Gaelic. Ha, siw geisio gri radio na Gaelic, cwn o'r ewse, cwnioch. Anis. Nes, mae'r aes ac radio na Gaelic yn eich creulwch ffygant hyl. Sysyn, ac am y cwch ysgyn as ne herig. Sio ar ystrig eich leins iatyn radio na Gaelic. Cwnioch. 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 A cwnioch. 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 Oh, well. Fod nog as na herig nach ro ieder rieritje leis an hielge seo agus haise I heen ba I janu son groot leisach. Si ise morag ni kloch agus ha idra as a studio kom naar ruimse. Martin va vorag. Martin va honig. Nes de vorag gaan ko truog sa harig zep snaku hier na herig. Haro seise mooi no mag go vi esens konig voor samati. Nes nach is geen eindje. Wel, Connie, hier troet ruim me, hoek me mast sigaro, ik ben al daar. Sure. Well, she, erection, come on board again, she. Oh, she, goed jara. Nus is kadach gewelle reception aku skier aku go terug fitte ga wie gewel na bianten go hard no en ja gewel en klachen akas na herig roboor Wanneer zakken te mensen? Misje, va eentje voorak u, right, voorak. Va program honig gache de mag ik J. Huiden, ergens va testsignal ach de nuot at de nation hugge pain. Nis, voorak, nach is je een hachet. En nu de rider. En J.V. U va et twiddlige glischen robsen al. Wel, ik laat op genadig de morgen vanaf naar kaffe geschut. Fe me heen vanaf in is kitjoch. Ach, wie me sharas, ik leg in jij ga, ik riest ik leg in jij shia, ik en ook ik jij uurden le program gonig. Wel, gaan doorsen, gaan we doorskuil misschien naar kitjoch. Ik vijf seconden cheery en draaste. Cheery.